8372. Koliko vam treba da prebrojite to, a kamo dobijete? Djeca, djevojke, žene, stari ljudi, a ne stranci, nego brat na brata, kum na kuma, komšija na komšiju, da se nikad ne zaboravi. Ovaj simpatični mladić je bosansko-hercegovački influencer, humorista i neko ko non stop iskače po društvenim mrežama. I sad ću baš na njegovom primjeru da vam objasnim kako funkcioniše ta antisrpska propaganda u čijem je središtu Srebrenica. Ovaj mladić u svom izlaganju kaže da se desio stravičan zločin, genocid i da je čak teško i prebrojati 8372 žrtve, da su to komšije Srbi radili komšijama muslimanima, a evo o čemu se radi makar u njegovom slučaju. Sermed Maktuf je sin Abdulathima Maktufa, Iračanina, čovjeka koji je iz Iraka 90. godina došao da se bori protiv srpskog naroda na teritoriji Bosne i Hercegovine i priključio se terorističkoj organizaciji El Mudžahedin. To su oni ljudi, svi znamo, koji su kidali glave srpskim vojnicima i sa njima igrali fudbal. I sada taj mladić nama soli pamet, spominje njihove žrtve i govore kako je komšija udario na komšiju. Pa kojom logikom, stručnjače, je tvoj otac komšija, tvoj otac je došao sa drugog kraja svijeta da nama ovdje kida glave i da nas ubija. I da ne zaboravim, Abdulathim Maktuf, Mudžahedin, je čovjek koji je osuđen na 5 godina zatvora zbog ratnog zločina i to sasvim slučajno, ne nad Srbima, nego nad Hrvatima. Oteo je 2 Hrvata civila, držao ih je zatočeništvu neko vrijeme. I sada taj mladić nama prosipa pamet, snima ove emotivne, dramatične video spotove koji ukazuju na to da su Srbi zlikovci, koji su klali komšije, ali eto, kao što smo mogli da ga čujemo, oni to nikad neće zaboraviti. Mi, kao srpski narod, ma gdje živjeli, Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori ili bilo gdje širom svijeta, jedino možemo da se borimo protiv ovakvih stvari tako što ćemo da pričamo o njima. To je jedini način da rasturamo njihovu propagandu. Ako prećutimo ove stvari, 100 puta izgovorena laž postaje istina. Eto, toliko za danas i ovo je samo kap u moru njihovih laži, njihovih prevarantskih, emotivnih, po znacima navoda, priča. Takva im je svaka istina. Živio srpski narod.